Kapitan Inteng! Ay, banang! Ayan, Mau! Adak dito'y sangot ti Sarmeng. Ay, naa. Apay aya, inteng. Ay. Diyan ipulpulagid mo di taro. Ay, lotion apang papu daw iti kudil da ito'y. Ay, paggasgas to sa bladay ta. Ay, hindi nakman bibiyangan, inteng. Ah. Kwartak ti ingatang ko. Ay na, sa pagsasabali aluson ti gatgatangan. Ay, jak nga rod masapulan ti sigot agat gatangak a lotion. Anya? Sana bale, tinaskan, ada usarag apag papu daw. Ay, dilawan nakit din ni inteng. Masapul pa'y lang amin ay ang agpapudaw ka, Maray. Ay, asawa naktimay sa kapitan. Rumbeng laeng agpapintasak. Anya? Ay, jak kayat alusyangak amakit kita dadita. Isumula nagtrabaho ka iti talon itinal daw, Maray. Anya? Ni Marikwana ang bagay na dayta, tasaan amain-initan. Ay na, bagay tayo amin ti agpapudaw. Ay, anya lakit din. Sige, adakan ka dayta, Maray. Ibagbagakla ang tiamaw. Bibiyangan pa lang amin ni Maribanang, tuya. Alawon, saanon? Di mo bibiyangan, dasaan mo mo't akwarta, tigat-gatang na itilusyon. Sa bagay, husto ka ba daw? Tiki di trabaho, tas si kasuan. Saan na dagiti makitkitan bita? Anya? Madamdama, si kamit ten di gumatang iti pagpaputaw. At dalakom apang papudaw, Maray. Awan lakok akasta, Maray. Ay, naibus ko nga mi na Diyos usarag. Tinasayaat. Mapan kay Jay ilay. Adda mo kalako ijay. Ay, wan aya. Ay, mapanak man nga agpaiso ijay. Agpapudaw ka pailaan, kat napudaw ka lang arudang. Kaya't ko pa'y nga ron tipo mo daw, marikwanan. No para kanyag, husto day ta kinapudaw mo. Kurang ko pa'y. Kaya't ko, tay glase ako nada. Na, Pinayabuan ka kanumat, nanabwenang. Ay, itulod man ijay ilay, tungan. Ay, taawan mat ni parekwaraw. Ay, noawan ijay ili ti sapsapulag. Mapanta iti sabali a lugar. Eh, sa dinumanin ti papanan. Ah, ay kwa, adda papanan mi itakan nitong an. Iso makaammo ka ditoy. Eh, anya oras nagsubli kayo, eh. Ay, depende. No adda masapulak apang papudaw, agsubli kami adagos. Ay na, day tamanan. Ay, naibos ko nga minon kat tiginatang ko apag papudaw. Iso ang masapul agumatangak manay. Tungan, agawitan ijay kabildatan. Ay, nagatang yung jesap sa pulon nyo, nanabwenang. Ay, wag. Ay, gasam dita nga, ginulpi yung mat. Siyempre iti kasta, ada istak ko. Ay, sa bagay, nugumulpi kayo, mabayag, santo gumatang kayo manan. Wen ay, nababang nga binti presyo tinagatang ko. Iso agimulpi akon Kasjay. Ala, paandara mo ti tricycle mo, taagawid tan, Nika ditong Anjali Mabas Maritoyang. Wen, kanimo Maribanang tinakalugan iti tricycle na. Napanda siguro gimatang iti pagpapudaw, ija ilay. Aya, madlaw kat apimu daw ni Maribanang. Ay, ijak nadlaw Wen, ngam ti imakan sa ka na, saan mo jelarupa na? Anya! Ay, nagado, tiginatgatang mo apang papudaw. Wen tamasapol nga uray ti imakan sakak, kat pumudaw may. Ay. Di pa ikit ado ti magastos akwartan mo kasta. Kwartak ti gatgatang ko kadagitoy, kunakmanan.
Ay, siya kung ti madanagan iti aramidim. Sabay-sabali man ang dagit. Ay, uray sa bali da ito'y abrand. Ta isumot lang apagpapudaw iti kudel. Iso adag ito'y tiginatang ko. Tana babati presyo na. Unan! No kaya't mo ti pumudaw tungan. Kastoy langay taramiday. Anya nga itatagad yung. Kumatang ka iti puraw a pintaw. Pinturam day ta kudil mo. Ay, da kayo ate mga ramid deta nga umuna. Ha? Ay, aramidin nyo pa, isakbay nga siya. No, talaga matlang mayat deta. Pitayam tungan. No aramidam day ta bagak. Mas daw amay na makakita king ka. Apay ngay. Nasaniit mo ti panagrik na kiti kudel ko. Sigurado. Gapuanan, ti pangpapudaw nga inusar mo. Ay, madanaga nakinteng. Ang mga nanya da ito yan. Dahil ka namin ta mahilit kayo pa lang iti kakasta. Mayat mo't ididamo. Hanggang apay ngay nga itakat kastumotan. Ay, basol mo Nagsaya atan ta kudil mo. Di ka pa lang amin magmapnak. Apay matan abinungun mo ti rupam iti lupot, maray. Ay, nalaanak nga minan, marituyan. Ha? Anya? Kita man. Aday ta, ay kita ang tirupak, mare. Ha? Ay, sus! Nagpekas ka mo ton, maribanang. Ay, nadadaal ang tirupak, marituyan. Ay, kunak man no epektibo ti pagpapudaw a ginatang mo, maray. Ay, peki samot, mare. Isong agbababawi ak agimatang itinayjay. Anya? Ay, ada nagtutugtungan mga opisyales. Kahit masapul nga adda ka. Anya? Katikunan ni Apo Mayor. Itugot mi. Ti asawa mi itinasao at tarip na. Ay, kapilitan nga umay ka. Ay, jak kaya ti kumuyog ka, inteng. Na, Ay, mabainak. kanya nga iti ibagak ka ni Apo Mayor. Sapulin na ka. Ay, agrasong ka Ibagam amasakitak. Wano saan? Ibagam nga awanak. Ha? Basta, di nak mapilit, asumurot ka. Di kayo matsimurot ka ni Kapitan na nabanang. Ay saan? Mabainak nga minitirupak. Ay, Noan niya at aramidag. Tapno maikat ti pekas ko. ay, unmat, nagpikas ti rupayo. Ay, win nga road. Ay, pekigayam dayjay anagatang ko apang papudaw. Ay, naimbaglangan ta, diyak pinadyas ti nagkasta. Ha? Makadadaal mat gayam ti rupa. Imbis ko mapumudaw, ngimesay ko na, tuyan. Wan, kasta nga raw. Maasyanak pa yun kin ni maribanang. Day takit ti maday, numaminsan. Ay, apo iya. Nakakatkatawa aya da itakot saan mo. Ay, di pa'y kay din kasla arabo ang nabalkot ti rupa na iti lupa. Lukas na. Ay, mabain ka nung nga rod ang makita dating imisit arupa na. Napuuran nga rudin at ti rupa na lukas na. Kaslakastan. Iso asi katuyang, makuntinto ka iti kulay day takudil mau. Kat, kuntinto akmat kat. Masapul pa'y laya nga ibagamday ta. Apay matan, abinungon mo itilupot day tarupa, maray. Ay, amuyo lang nga rodan tinapasama kiti rupak. Damagan nyo pa'y laang. Day talaang matam ti agparparang. Itad mun tigat-gatangag. Taagawid ako, marikwanang. Day mo pa'y lang amin ikatan day tabungon tarupam. Anya? Karkarulaang amapansinda ka, dagiti masabat mo no kasta ka. Ay, nagadupay lang amin nga arte, maribanang. Makunam ti kasta
basta saan asika tinakapasamakan nati kas itinapasamak kanya. Sa bagay Ay na, katkatawaan da kung dagiti ko kumarik, inteng. Unang gamin arumwata. Sakit. Ay, ako, nakasupot na itarupam. Ay, buwisit na talaga ti kastoy. Nawapay mo't ngamin. Masulmo ko nakmanan. Ako na gamin na. Ay, tulungan nakman kit di inteng. Ay, Saan aday tamang sidsidir kanyak akana yun tararamidam. na, Saksak lang tiriknak inteng. sige. Ikagdanag. Tulungan ka iti day ta palikot ma. Agyamanak inteng. Tungad, nangayab-gayam ni Kapitan iti pribado a dermatologist. Wen, iso di mapmapandita balay dia. Nasaya at mo't tapno maisimpat tinadadaal akudil ni Maribanang. Ay, unharod. Ay, bakit di atajak mat pinagpadas data? Ay narumbang laeng ngamin amapneg ka iti langam. Imbag tada mo ni Kapitan nga dermatologist. Una, rumbang laeng at tulungan na ni Maribanang. Ngaron, Tapno saan kat akas jay asupsuputan na itan tirupa ken ulo na. Nukas ta arumwar amapan iti papanan na. alangan mat nga ikuyog ni Kapitan ni Nanabuenang. No, kasjay nga adadar ayan na. Kumusta day tarupang pa na? Ay nasaya at mutan inteng. Ay makita kat inot ang maikat dagiti pekas. Ay, una niya. Ay, talaga analaing ti amok a dermatologist. Ay na, agyamanak inteng. Siguro. Manulangan ayo umay natin dermatologist dito'y balay. Kahit maikat day tapikas mo. Ay sapay ko mga rod inteng. Talaga ang magagara na koon. Basta surutom lang tanti imbalakad na kanya. Wen, inteng. O sige, pari Badong, Marituyang, panawan kayo, pay. Ay sige, Maribanang. Ni ka di Maribanang ngagpay so dayay tuyay. Na, katuan mo. Nay, mayat matindaro pa na. Makinis ita nakitaan. Una, saanan akas idi abungbungunin na tirupa na. Himala. Swerte ni Maribanang. Tanaagasan diyang imisit arupa na. At buwasawan pinagasan na. Kay, anya pa'y ngay no di kasta. Ay, sa bali man nga rudin ang agastos da ita tuyay. Naku na mo ba daw? Ay, awanin. Nakisayanan ti honorarium ko gapo iti kalukwang banag. Ay, anusan na ka di, inteng. Nagkurang mo't nga ti kwartak. Kasano? Nagninam gayam ti bayad day a dermatologist. Ay, sana balay. Masukatan tumatlaan ti kwartam, inteng. Sa bagay tinaskat kat maisubli ti kinakinis day tarupa. Ay na, agyamanak, inteng. Itatamay atin tarupa. Pag-aasib. Saan ati ila ipulpulagid mo manin? Ay, wen. Talaga asaanan. Nadidigra akon, inteng. Ay nanabanang. Saan adakles tiyang papintas? Nulakit di saan ang makadadaol iti salunod mo. Ala sige! Ditan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Liesya Tumli. Yan iti direksyon. Virgie Puklay. Musika. Dante Martinez. Computer recording technician Jumper Anas Basit. Sound effects Glenn Binawe. May sabay asagot kada kayo. TMT
DTBC, Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan. Good morning, Kapitan. Bigbigat na kami suot ka. Among blatan, ti makagapo. Anya ngay nga ta. Rumbang anaragsak kay ta, Kapitan. At bakit? Kano agswildo tayon itangal daw. Ay, nagmayat mo tayo nga ipasabat mo adamag. Kunakun kat anaragsak ka. Sabagay, oray siyak, daragsakak mat, Kapitan. Sige, nanabanang. Agmerienda ka ba ya? Naranaam nga dalinuto ka merienda. Salad kan pansay. Apay, birthday? Saan mat anas kan a birthday? Agsalad kan agpansit ka, nana? Sa bagay, ay, imbag man taada kwartam nga inggatang mo itilinutom a merienda. Wow, nana. Adamat mapaspastrek ko dito laundry shop ko, Sa bagay, Sige, nana. Agmerinda kan. Ado tilinuto. Dumakas to siguro ni close friend kwaro ginton madamdama tap nagmerienda. ay, di kay pa ilang amin nagasawa. Close friend kami laang mo't, nana. Talaga ka di nga awan rik na yo, ititunggal maysa. Diyak mo, nana. Basta, close friend kami latamat kan ni kwaro. Anya nga rud ngay. Agmerienda ta nga rudan, Violet. Tara manak manday ta salad kan pansit mo. Wow, nana. Sige lang. Adapay na lamiis a juice nga inumunta. Ay, na yan ayat ikastoy apanagbiag. Ay, Nagunag mo datasin na ay mon maray. kasano maray asa anak nga agsan na ay. Katawan pa'y makukwarta. Ay, awan kwartam. Awan nga rod. Apay, sika, ada kwarta. Na, Ada maray. tauray mula ikatawa. Kaano kayaw awa ni badung ko ti kwarta kanya. Imbag man, maray. Amin aswilduna, yawat na kanya. Mabalin ay asaan. Apay, ni Kapitan, saan na ngayaw awat kan kati honorarium na, maray? Ay na, saan? Ay, ni badung kaw, iyawat na adagos kanya ti swilduna. Awan kisay na, maray. Kasta kumamot ni Inteng. Kas ita, mapanak di ta tersina ni Marikwanang. Mapan ka makichismes, abigbigat. Mapanak gumatang itinaimas asidaun mikin ni badung kaw. Ay, imbagkan ka taada kwartam, maray. Ngala, ingka nga ruday. Naimas manantisidaan niyo kulibadong mo, maray. Ay, siyempre, lab na gayam ni badung kaw. Saan akas ken ni Maribanang? Apay ni Maribanang. Ay, saanan alam ni Kapitan? Ha? Apay ana ibagamday ta? Kunusan ka nung ikikan ni Kapitan iti kwarta ni Maribanang? Amangan mat no awan at talaga kwarta ni Kapitan. Uray ka no adda kwarta ni Kapitan. Saan nalata kayat timang tug? Kastagayam. Ay, kastagayam ti ugali ni Kapitan. Nalabsak ni Maribanang ijay balayda na kami suaw. Ay, kamadi siguro ti aldaw na. Awan nga rod kwarta na. Ay, agpada kamin ka ni Maribanang. Ano awan kwarta na? Nakamisuot kami latta. Narigat ti umisem nga agpaiso no awan kwarta maray. Uray siya kasta akmag. Ngam itataada kwarta agpaggaakak Oh, apay anak kami suot ka. Ay,
Amo ka din ni Kapitan anak kami suot ka, Maray. Anya ngay mo't kumati amuna. Ay, naskan ama-ama ni Kapitan anak kami suot ka. Ay saanen? Saan mon nga ibaga? Ay, oray siyak, Maray. Kasla kayat ko ti agmisuot. Apay, Maray. Awan nga rod makukwartak, Maray. Isu akasla kayat ko mo ti agmisuot akasken ka. Tanay, awa mo la umay gumatang dito tersina. Sige agmisuotan adwa, Maray. Mari ba daw? Andam-andamagakan ka. Anya day ta paray? Nanghan ka. Ay, wala paray. Apay aya. Sa anak pa anangan. Apay ngay. Masadot nga agluto ni Banang. Di nalatultula din ni Tuyang ko ang nagalisto nga agluto. No saan ka pa yanangan, paray, umay ka di balay. Ay, umayak mga hindi palayo. Ay, katuwid na. Umay ka, paray. Berbiro kam ni Kapitan, Maray. Wen, Maray. Tanagmalmalem nga awan. Kano nakita ka nagkuyog da kan ni Kabadog, anapan di tabalayda. Taan niya kumangay ti aramiden na dita. Ay, jak ambaw, Maray. Marurudak ngamin kat, Maray. Inal daw samot ten amarororod ka, Maray. Ay, wen nga rod. Kasanumot nga men. Saan amang tad ni Enteng iti kwartana? Nay, kaya't mga sawan, saan na ka nga inikan? Saan, Maray? Ah, ay kano kaaw-awat mi ti honorarium, Nay? Aya! Ay, wan, iso nga ado ti kwarta ita ni Kapitan. Sa dinak pa'y inikan. Tapno umisumakmet kuma. Ay, welcome kalatang nga umay mangan dito'y balay may, Kapitan. Ay, welcome ah. Siyempre si kagayam ti Kapitan. Mayat ah. Basta no kayat mo ti umay mangan, pagunyan na tailakam ka. Ay, uwan ma. Hey, kasta ati Kapitan. Libre akan ayaw tapnusan amabisinan. Nanatuyang, nagyaman na, tayo may kaditi laundry shop ko. Wen ta umayak agpalaba. Tanay, nasakit ti imak nga glaba. Ay, wen ana na. Basta lakit di saan anak kapitpitak ti kawas yung nga ipalundri, Tadyak kayat no kapitpitak. Ay, ore, awan aglablaba no kasta. Saan akapitpita? Mala aglabakan. Ay, huwag na. Ngam, agmerinda ka tay. Taadamot merinda dita. Tinapay kan kapi, Hey, tunggal umayak dito'y ayan mau. At dalap ta merinda. Ay na, ado talaga ti kwartang bayulay. Wen, ang dalata kwartak nana. Nga ore, basit laang mat, Talaga adakkel ti mapaspastrek mo dito'y laundry shop mo, Saan mat kit di, anana? No siyak, adalakot basit mapastrip kaw. Okay na ita, naragsaka kaw. Saan nakagmisuot? Ay na, maribanang, gusto daytan. Tanay, nadalusan dayto arubayan niyaw. Nalinisan aya. Kawang, itay kapay akaraid. Kitaan ka. Ay, wen, Maray. Jack ngamin kayat anarugay ti arubayan me. Naggagit ka laki din. Ay, kastuyak no ada kwarta. Adan kwarta. Hmm. Kano laang idi na kami suot ka. Takunam nga awan kwarta. Inikan na ko ninteng, Maray. Nasaya at ano kasta maray. Naggagatak kay no ada kwartak. Ay kat iraman mo nga rudun akaraidan day ta igid ti kalsada. Ay, wen anya. Awen, Maray. Lepasak lang dito'y arubayan me. Ta isarunok awalisan di ta igid ti kalsada. Dito'y batog ti balay me. Naggagutaw ni Maribanang, Marituyang. Un nga rod maray. At dangaming kwarta na ka. Nagagatgayam na ada kwarta na. Un mo. Kasta na talaga. Ay, kanaskan nga rod akanayon nga ikan ni Kapitan, iti kwarta. Un tanakakusilap lata ni Maribanang no awan kwarta na.
Kakun ba na? Ayan tan chinilas ka. Ay, ato yan, ti chinelas mo, Inteng. Nagalistukan anang yawat iti slipper. Amok nga may nakasapulang. Na, aglutluto kan sa. Ay, uwan mangantan iti mabiik. Kayat mo ka diti kape? Kabayatan nga agur-uray ka makaluto, Ay, uwa na. Ala, agtugaw ka. Tambapan ka itimplaan iti kape. Mayat ka. Ay, kaslaak lang bisita. Kastoy kumakanayo. Ay, sakmat ti sumakdo iti pagindaw, ma'am. Apay paylaan. Siya kunti aginaw kan sumakdaw. Kastaya. Ay, sus. Aginana ka. Maturog ka aginggat kay kayat mo. Ha? Ay, mayat. Riingad kanto inton oras ti panagmimerienda. Ay, mayat ka. Ay, sus. Ay, nagsaya at ang tikas to'y abyan. Umay ka ijay balay paray. No saan ka pa anangan? Ay, nanganak ko. Ay, kung ano saan pa Ay, naragsak itan ni Banang, paray. Ay, uwan nga ron paray. Nakita mi kan dituyang akaray di tarubayan niyaw. Kada ngamin kwarta na. Agpadpadadakin ni tuyang ko paray. Nagragsak kin naggagda no da kwartada. Ay! Na, saan lang nga nakaisam no di katagkat katawa kayaw? Ay! Nadlaw mo, Maray! Asino kumatisan ang makadlaw iti dayta? Aginggat lapayag, ti katawa kan isam mo. Shakmat, saan adumanon aging gatlapayag ti isam ko? Ang madlaw mutlata naragsakak, nudenggan nyo ti panagkatawag. Katawa ti ada kwarta na dayta, amisis. Iso lang ayat at kwarta na. Uray sakmet, Ay! Ay! Na, saan na napaatiw ni Marituyang? Kasanaw asa anak anaragsak, kat kayaw awat manandiinteng iti sangaribo kanya. Kwartak ka na. Sa garibo lang. Di ba dong kaw, inyawatan nak iti duaribaw. Ay! Na, adu gayam ti kwarta ni Marituyang, Ay saan gayam? 3,000 di inyawat kanyak di inteng. Na, ninayunam mo, Maray. Kat talaga mo't 3,000, tabi nilang kumanan, dito'y panunot ko. Na, pinangatuan kayon samot taon. Ay, aguray kayaw. Saan gayam adwaribo jay inyawat ni Badungkaw? Upat gayam aribaw. Binilang ko anay baga. Na, Ay! Kapitan, aping nga awan pa di honoraryong. Ewan nga ron. Urayak met dekta. Ay, madilin sa kano. Saan amabalin ang madelay? Ay, makaungutak no kastoy laang. Awan maaramidan tayo, Ay, sapay nalidayak no awan kwartak. Ha? Ay, paada kayo kanibanang. Naliday mo't no awan kwarta na. Inteng, apay, anya ti aramidam di tarwar. Sumip nga tan. Ay, adaw tilamok dita. Kaya tumo nagtamok ako silapan na. Nagkunamot kan ka? Awan kaya maitan ko ako. Ay, apay, di mo aya makita ang nakaiisumak. Uray awan kwarta ayawat mo kanya sa anak ko nga agungay. Ay, mayan ko kasta ba na? Umay kan, umunag kan Ay, uun ba? Nakabisuot ka man. Ay, saan? Angam, inton maalam jay kwartam inteng. Iyawat munto manen kanyak adagos. What? Addan di honoraryong tayaw, kapitan. Ha? Ay, adan? Ay, mayat no kasta. Saan na kan ako silapan ni Maribanang? Uray awan yawat ka. Nakaisip lang ta kagawad. Nagbalbaliwang? Saan na nakas iday? Ay, nagsayatan no kasta? Una, alain na mo't amin ti honoraryo ko. Ay na, Kapitan!
Iyawat mulat na ti honoraryum mo kininanabanan. Sa nabale, taay aywanan na kaman. Ala sigay! Ditan, tinagibusan ti sa balipay, aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insura para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Fuichi Puklay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jopper Anas Basit. Sound effects, Glenn Pinawe. May sapay asagot kada kayo, TMPBC, Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan. Amin anak kaawat iti tupad na. Agtrabaho iti tindis. Ay, sapay nakaawatak matlang, kapitan. E di ano sa matyag trabaho iti tindis. Tungan, pagtrabahoan mingay, ay agdalos kayo kadag iti dalan kan igiti kalsada. Ay, kasjay. Agyaman kayo kinday. Tindis laag ti panagtrabaho ya. Asino nga iti mga ideolo kadiya kami. No dito'y abanda, kat ni kagawad. Wadang! Oh, di kaya agpatay-patay. Partakan niya o ti agtrabahaw. Wow, marijuana. Ay, awan ti agis istorya ka na kayo dita ah. Aguli mo kan agtrabaho kayaw. Ay, awan ka naman di istorya kakadwa. Uli mo kayo na as magwato. Oy, aguli mo ka dita. Nagado ti saom dita. Di kiti pa nagtrabaho, ti into na ram. Ay, una, inakwa nang. Hindi. Yamat dito yung inakwa nang. Anya ti kinunam. Awan, ina. Ay, sige ay. Panawan kayo pa'y dito, tayo nakagtugtugaw dito sirok ti kayaw. Agtrabaho kayaw. Ay na, naimbag pa'y ni Marikwa ng tungan. Masurunak to kay tagman, mandar ti aramidin na dadyan. Kasjay gayam ti may sa kagawan, nalaing nga agmandar. Un garon, pili yung bus. Imbis nga tumulong ang agdalos. Agdalos ayamot ti kasjay. Nakapayong, nakaboots, nakadisintay. Bus nga ron. Ay na, gaputa may sa nakagawad, kunam laki din no asino agsasaw. Gawa, pero data nga... Oh! Nalaing da nga ag-imandar, di da matumulong. No kayat mo amalpas adagos ti trabaho tayo, tumulong kan tungan. Ay, marituyang. Kanday takadwam di tanay. Umay kayo man di taoy. Apay kaday, marikwanang. Apay nanakwanang. Saan nga ado ti sao? Umay kayo kunak. Partakan yaw. Ay, ako dito nga ina. Agtrab-trabaho kami, ina. Wanwat lang paisaw, marikwanang. Sikat umay dito'y ayan na'y. Ano niya ti ibagap? Di mat embagak itay kada kayaw nga awan ti agis istorya. Ha? Ngumapay ngay. Agis istorya kayo mo't adwa. Ha? Ay, ikwa maray. Ay di nakawagan iti maray. Kagawad kunam kanyak. Ay, wun, kagawad kwa ng no iso ti kayak mo. No awadak iti serbisyo. Wan awagan nak iti maray. Ngam no adak iti serbisyo. Awagan nak iti kagawad kwanang. Mawatam. Ay, wun, naawatak kagawad kwa ng. Kat sikamot nita tungan. Ulitak. Jak kaya ti agis istorya. Nagruna pa'y no siyak ti pag-istoryaan yaw. Una, madaydayaw nga kagawan. Inteng, papanam, Ay, inakita, ano niya pa'y timabalin at trabahon, may. anya. O, nalpas amin ang matrabaho. Agdalos kan agpintor kami, pa'y. Anya kumangay ti pinturan yaw. Eh, dagiti waiting shed, ah. Oh, Nasaya at motkit day. Tapno di da ko na abaybay am ti barangay mo. ay masapul anapintas ti igid ti kalsada tayo kung dagiti dalan. Ay, wanmat inteng. Ay, numabalin pa'y kumakit, uray ti ugali kan aramid tayo kung papintasin tayo. Ay, mabismi na ka.
Wala din mamirinda tayo. Awan ka no ti agsasaw. Ang trabaho kalaptan. Ay, adulamin mo na ito. Trabaho ba? At tabirinda kayo. Yung nakatulog sa mutin ni Kagawad Kwanang. Ay, karingan na. Ibagam nga orasan, di pa nagmimirinda tayo. Awan ka nung aron ti agsasaw. Wano agi istorya ditaw. Di pa'y kakarkaraw numapangkuriingan. Ay, manjak. Ya, mga mindaytan nga ugali ti tao na ya. Basta trabaho tayo laptan. Narigat ti maungtan manin dito. Kasla kaya't kunti agpukaw di tayo. Iya po ya. Na aguli magkakaday ang mga numakariing ni Kagawad Kwanang. Ayan di pa rin ting ayang aming tungan. Ada da ije sa bali nga sitio. Ije nga agdaldalos damat. Anya, Para sitio nga minti panagdalos tayo dito'y lugar tayo. ay sumulaga ayam eh. Dito'y ayan tayo nga sitio kat ni kagawat ko ng ti mangidyadyaw. Dadaulo mo ta sa doon na Ah, Ito lamang maturog mo ta muna. nalaing pa nga agmandar data. Kas lang nga road bus. Kasla kaya't kunti agawin ito kastay. Ay, sana. Ilapas tayo dito'y trabaho tayo dito'y tatabwad yung. Ay, agkakapuyak pa yun. Nagparot ka na gitiruro. Oh, mabisbisin akaw. Oy, kasalo ngamin amal, pasyo adagos ay ati trabaho yaw. Ha? Nay, sumanao kayo mag, istorya kayo mat nga may. Ay, Kagawad Kwanang. Ay, Jay. Ay, saan nga minakasta? Ati pa nagdalus yaw. Ay, Dalusan yaw na yung bag. Ay, Oy, partakab, di ka kapoy-kapoy. Masapol pa'y lang, ay nga ibagak, ti aramidam. Ay, niya. Na, si kabadong, apay. Ah, kahit anya. Anya? Asaw? Anya? Manok? Wano anya? Kabadong? Alawan. Anya ko ma. Kagawad ko anang. Kasta kumamot tapno mayat adenggan. Inton maminsan. Saan ating merienda tayo dita ati aday ti panunot mo? Iya. Partakan nyo kiti ti agtrabaho. Tapno ado ti malpas tayo. Ha? Nagadu pa ti matrabaho dita. Day takid din merienda ti pampanunutam. Na. Muston, aguli mo kayo. Kat ipasnak yu ti agtrabaho. Nawatan yaw. Ay, way. Matay dayaw. Akagawad ko anang. Ngala, umay kayo dito yun. Tagmerienda kayo. When madadyaw nga kagawat ko nang. Kalpasan na. Mabalin nyo maten akan ng tibalon nyo dito. When, apo kagawat ko nang. Sige, agawin akbet. Kaiso pa'y ti mapaglakwak iti tersinak. When, kagawat ko nang nga madadyaw. Agsubliakto dito, kalpasan ti pangal daw, Ay, masurunak at talaga kini Marikwanang, Maribanang. Nay, ay, apay aya. Jak amaw akas na ti aramidin ni Marikwanang kada kayo. Nabayag ako ngagdaldalos iti ruot iti bangkagmay. Ngam isuro na kanuki itin iti aramid. Ay, nakarumutan ni Marikwanang nukasta. Ay, amaray. Masapol kanupay akagawad tiyawag kukunkwa na ijay. Anya. Sa bagay, pudnumot kit di akagawad. Ay, nabayag ako ngagdaldalos iti ruot iti bangkagmay. Kumpara kunkwa na, aday talagigyan iti tersina na. Ala, cool kalaeng marituyan. Bye-bye amo. Ay, masuruna lang nga may maray. Udno ti imbaga ni na natuyang. Anya? Uray siyak to bakit masursuro na kani kagawat ko nang. Jak amo akas ti istrikto na dayjay akagawat ko nang. Katno, isumate nalaing ag ibaon. Inay na yun yung tumat DJ nga. Ay, sana mabalinday ta. Awan, makapadismayan o kasya, kapitan. Di pa'y kidin adda makuna kanyak ni kagawad ko na. Kasaritak to man dayjay akagawad. Ay, maday. Tikas ka ni Marikwan ang akagawad pare. Ha? Mangiruruman lang iti pada na atao. Ipagbagakon pare Talaga gaya nga ado kay Agimura.
Talaga, may pare. Ado kamay, amasuraw, ni Taramid na. Ay, unay mo daytan a kagawad ko nang. Di pa lakit ag-resign. Ah, Nung nauman iti trabaho na, ag-resign na pare. ay, bayan palita ka sa ritak man ni kagawad ko nang. Ay, rumbang lang nga pare. Kapunta agtup-tupad kamay. Kas Jackie day, di pagpakita na. Unag paiso niya. Apay nga, akas jay titrato na kada kaya. Tinasaya at mapan mo ngamin bisitaan ida iti pagtrabahwan da. Saanin? Bakit kin lalakay dan? Anya, Amudan ter aramidin da, ta sanay dan. nuwan ang kasjay mo ti mapaspasamak. Nonya mo tinaknakan ni kagawad ko nang Ay saan anasaya at ti agaapang nga agkakalugaran, inteng. Di lang tumit aramidin da. Una yan. Oy, tungaan. Umay ka man dito, itapayungan nak Ay, Partakam, di ka agpatay-patay ka na nagpudutan. ay, una, madaydayaw nga kagawad ko na. Payungan na. Tagsubliak di tapten, tungan. Taiturog ko ba set? One! Ay, kagawad ko na. Bumagon ka. Huy. Kapitan. Sika? Siyak mo na talaga. Nakaturog ak matgayam dito. Yan, kapitan. Nyangay dayta. Busy na giti kakaduang magtrabaho ng nakauldag ka dita. Heh, Kwa. nakabus. Ipadpadas ko lang mo ta. No kasano, tirik na tiagbalin abos. Ti ko nakit ida ulwam dagiti tupan nga agdalos dita. Ay, kwa, kapitan. Nungay tumulad da iti aramidem, tamaturog damat. Oh, Ay, saan? Taong takida. No kasta ti aramiden da. ay agsardeng ka man. Saan arumbong ti kasta nga aramid mo? Ah, Ti kayat ka. Ida ulwam ida nga agtrabaho. Saan ka akas labos? ha? Saan nakasta ti aramid kada kayo? Ang mapay nga. Sorry, kapitan. Sorry. Kagawad ka pa ibat. Inton sumaraw na. Di mo ulitin ti kastoy nga aramid mo. Nang runa, kadagiti tataaw. Wan, kapitan. Paliwam ti kasta nga aramid mo. Madi! Ikagda nagtabinaga ako ni kagawad kwanang tungan. Makapaawan gamin ti ganas nga trabaho da diya nga buwa-buwa Ala, ituloy yung latat yung trabaho tapno malpas. Ay, una kapitan. No ulitin na pa iti aramidin na akas diya. Ay, ipulong yung adagos kanya. Ay, uwan kapitan. Siyak ti makaamu ka ni kagawad kwanang no ulitin naman ay. Sige, kakadwa. Tasyak, ti agpintura dito'y abandawan. Malanga road maray, tasya mo ditaw. Si kamat, tungan. Agdalos kayaw kadagiti pader ang mapinturan. Ay, sige kagawad. Mabit lang tayo buyak doon tatabwed yung. Sige, masapol nga agtitinulong tayo nga agtrabaho. Una, madaydayaw nga kagawad kwanang. Ay, madamdamalaang agmerienda tayo. Ay, kasta ati kayat na'y madaydayaw akagawad ko nang. Ikaten yun, day ta madaydayaw akagawan nga bagbagayo. Kayat ka di asawan day ta. Amabalin kan nga awagan iti maray. Wag, maritoyang, nagbalbaliwak nga minan. Ay na, agyaman kami nga rod no kasta. Marikwanang. Ay, busy ka ita, kagawad ko na. Nag-overtime ka pa'y. Ayun, kapitan. Kasta ati, mangilid ako na da. Naamiris ko nga men, apod no dagiti imbagam kanya, kapitan. Ay, nasaya at nung naka-amiris ka. Ay, panunutan tayo. Dagiti kalugaran tayo tinangibutos ka da tayo. Iswa, rumbong laan. Kapag serbian tayo mo't ita. Ay na, kagawad ko nang. Saan ngamin anasaya at ti aramid mo? Nasayat mat, nagbalbalik ka. Ala sigay! Dinang tinagibusan ti sabalipay aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan! Ay,
Teng. Insurat para iti radyo ni Yesya Tungli. Ken iti direksyon, Virgie Puclarin. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jopper Anas Basir. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo ni MPBC Drama Production Center. Iti DZWD 540. Kanda ito yung estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan. Nay, nagbiit kan anagibulang iti basura. Manulang nga iti mangipurwa. Anya, impurwak mo jay dua asupot a basura. Kita niya kung matikayat mo nga ramida ngay. Nangipurwak kam ngay. Ay kit ijay ah. Sa di no nga ijay, Apay masapol pa ay ama mo basta ijay. bawal ti agibulang iti basura di ta kumkompormay. Amok. Kanya ti panagkulkunom kanya. Awan na muna. Pagmultaan na ta ti barangay. Manulang iti multa na ngay. Manaw ti amaw. Sa ngagasot lang. Ay, awanan ti multa sa nga gasot itabadong. Ribong ti kababaan a multa. Ay ngina dan. Matigayang multa kag ngumina mo tay. Ay nagluko dan. Marikwanang, anya ngay ti pag-iistoryan dagiti babae dito tersinam itay. Ay, jay na iwara a basura di taigid ti kalsada. Ah, adda na iwara a basura. Wen maray, ket bawal ti agiwara iti basura di takal kalsada. Asino nga ta ay ti awanan bayin anang iwaralat tan iti basura di takalsada. Ngarud awan at talaga ti babain na dyan ang iwara. Makadanon da ito'y ni kapitan. Saan amabalin? Saan na amaamuan? Agung nga ta ni kapitan, numaamuan na no asino tinagibulang. Eh, syempre, sigurado Tuntunan na no asino tinagibalang iti basura di takalsada. Apay nga'y kapitan, kaslag tugtuglop ka maut. Saan kagawad? Na, uray ka lang suyaab. Ay, natagtagainip ko nga ada ibagbagan. Kita manday ta, kapitan. Ha? Di mo pa'y gayam na awatan dya imbagakken ka. Ay, ulitan man ta, Jack nangag. Konak, at damanan dagiti agibalbal lang iti basura, di taigid ti kalsada. Ay, saan ang mabalinday ta? Siya ko na mismo tinangidanon kan ka, kapitan. Tawan mat makaiturad nga agreklamaw. Ay, takwatan tayo, no, asino day ta agibulbul lang, ta pagmultaan tayo man. Ay, kasta, ati kapitan. Umaksyon adagos kadagiti mayasidag a reklamaw. Oh, ada pa sa baling nga ibagam. Oh, Awanan, kapitan. ay, nukas ta, ay, rumor kan ta iturog ko. Naturog ka lang nga rodin iti mano nga oras, kapitan. Di ka man. Makapaturog mo't namin ti panaway. Sige. Rumwarak nga rodan diti opisinam. Ala, irikap mo tiri daw. Ne, di mat marikwalang di agwalwalis ijay igit ti kalsada, inteng. Bayam ata kagagagitan na. Apay, anya jay walwalisan na aya. Di siguro bagana ngayon bulang da basura. Apay, isulaang aya ti opisyal. Saan mo ti kunak? Ado kami met. Apay aya. Ay, ado kayo matgayam. Gamapay, adiyo mapantulungan. Ay saan nagagat na ron. Na, kat sikangay, sikapay matngarod ti kapitan. Ay di nakibaon ta mga anak pa. Ay, talaga ang makaungutak. Ne, apay mare, big-bigat nga agong unget ka. Kasano maray, at damanin nagibalang iti basura di taigid ti kalsada. Manan, kaano lang idinakitak nga agwalwalis ka. Katuan maray, agmay-maysa ka nagwalays. Ita, adda manan imbelang da a basura. Wan nga road. Ay, nasiputam no asino tinagibalang. Saan maray? Panagkunak. Rabi no kasta nga agibalang da. Ay, no kasta, iranranada arabi nga agibalang. Ammo da bawal ti agibalang ang aramidan dalata. Wan nga road Ada ka din ni kapitan. Adda di taunag. Apay aya, maray, Umay ko ibaga.
No, mabalin nga agibaon iti kadwak nga agwalays. Mabit lang tamapan ko ibagakan kwa na. Ay, wan, Maray. Narigat, no siyak lang ti mapatudon nga agwalays. Inteng, awan samot ti aramidam. Awan ba? Agtugtugaw mabanugak mo't nga agtugtugaw nga kuy-kuya koy. Oh. Ay, pakabanugam ko mga agtugtugaw ngay. Ay, makabannog ti awan arami din da. Oh. Ay, sayang lang ti oras mo. Ingkakit di tulungan ni Marikwana nga agwalis ijay igid ti kalsada. Pa'y nga ibaon nak. Awan nga rod ti aramidam. Ay agin inanaak, dinak ibaon. Asino ngay nga rod ti kadwa ni Marikwana nga agwalis. Ay, bayam nga agwalis. Unay kamutan, kapitan. Ay, iturog ko kit di. Kaasimot ni Marikwana, Maray. Wan nga rod, Maray. Agmay-may sa nga agwalwalis di taigid ti kalsada. Mapan ko kumatulungan ang adamot ngamin araramidag. Bayam nga agwalis nga agmay-may sa. No asino nga tangamin ay ti awan konsensya na nga agibelbelang iti basura di taigid ti kalsada. Wan nga rod, Maray. Talaga nga awan disiplina na no asino man day tataaw. Apay marituyang, awan lat masipsiputam. Isulaki din ti sipsiputa. Panagkunak, rabiida nga agibelang iti basura. Lakit di Takadamariing tayo iti agsapa. Makita tayo dagiti basura di takalsada. Ay, talaga nga awan konsensya na ti akin aramid iti daita, Maray. Dumatiliwan no asino man dayta, rumbeng nga agmulta. Jay kadakkelan a multa ti rumbeng a maipataw ken kuana. Ay, na yun ang nagsakit ti sikat ko, ang nagwalays. Ay, kat agwalis kalata, Maray. Tanay, adupay mo ti rumbeng awalisan. Nabanuga kun Maray. Ay, matiliw tulaang ti agibulbulang iti basura. Ay na, i-recommenda ka malaksin nga agbayan iti multa. Nasken pay amay balod. Na, apay mo ngay, Maray. Nagadumutin adusa dayta. Anya ngay nga ron, kita man na perwisyo ti papaay na. Ay, yung kaasimot Kasya, ti kasya klase ti tao. Ti lamang perwisyo ti kayat nang aramidan. Ay, anday ko, nagsakit at talaga ti sikat ko ang nagwalis. Ay, Ala, husto pa'y day taawalay, tagumata nga. Ala, ituloy kong tumanin itong bigat ti agwalays. Kapitan, nakita man nagwalisak idikal man ija igid ti kalsada. Ay, jak nakita, ng imbaga ni Banang. Awan man lang, titimulong kanya. Napanan nga, dagiti kakadwam akagawa. Ay, kat nagtugtugaw da, kaskan ka. Ay, agtutulad da. Kasla naragsak ka pa'y. Una, agtutulad da. Siyak matla siya, konti mapatpatudon nga agwalwalis iti ibelbelang da basura. Kasta at talaga tinaanos akagawan. Number one ko naman. Ay, matiliwak to lang at ano asino ti agibelbelang kunakmanan. Paibalod ka. Ay, kagawan. Anyan orasan? Orasan nga agaway, kapitan. Ay, una yan. Panag-aawit kaya man. Ay, sumipngat pa'y din Dumagasak pa'y mandita balay di paribadaw. Awisak man nga, agsyat kami. Agakon dito'y paraangan da paribadaw. Awisak tagsak kami. Ay, na, isumot ti rumah, iti balay da. Diyan purwak na ating mama iti rupak. Supot mo ti basura. Basura nagpasaw. Kaya't nasawan. Di pari ba dong tagibulbul lang iti basura dito'y igit ti kalsada. Integ, umay kamanganan Lima ka man. Na, kunak, umay kamanganan. Apay apagulima kanak. Agpampanunutak. Tinakdisturbuan. Apo. Anya, Nakitak ni pari ba dong anang ipurwak iti dua asupot a basura iti kalsada.
Sigurado ka nga iso jay nakitam? Natamaan to pa'y tirupak iti impurwak na basura. Nga ay, saan ka basta agpabasol, inteng? Kasapulan pa'y ti kanayunan apam managnag. Nangag mo dyan niya rasaas ko kung kakagawad ko na. Nangagkaw, Kapitana. Ngam, imposible ani ka. Badog ta agibulbul lang iti basura. Na, apaya di mo patsin kat nakita nga ron. Amangan mo't nusan ani ka badong dayjay nakitam, Kapitan. Ka nagsingpot ni ka ba daw? Kasta. Eta ngay kaarubam ida. Siputam nga ron. Ay, uwan, Kapitan. Dayta talaga ti aramidag. Rabi ikat. Nga gibulbul lang. Ti pagarup siguro ni pari ba daw. Kahit awan ti makakit kita. Inteng, nakatanaw mo't ni pari badong ijay tawad Ay, uwan nga ron. Siputan taman no anya ti aramidon na. Ay, saan laan ni kagawad ko anang timang siput kun kwanan? Uray si kabatan. Wen Ken tapno mapaneknekan tayo ti pudnaw. Angam di kag padpadlaw Wen, mapanak aging gagatang ijay tersena ni Marikuanang. Na, apay nga aging gagatang ka? Gumatang ka na. Ay wen anya. No kasta, Maray, duwata amang sipot iti garaw ni Kabadaw. Ay wen amare. Isungarod nga imayak. Dito'y tarwar nga gistorya. Dito'y lingad. Ta saan na ta makita? O kitaam, ni Kabadong day tamagmag na. Na, sa dino nga ta ti papanan na. Adda manigam nan eh. Ay, kita maray. Impurwak na nga agpayso di ta kalsada ta igam na. Katnay, uray latim maray ang nagsubli ijay balayda. No kasta, pudno ti imbaga ni Kapitan Maray. Ni kabadong, iso at talaga ti agibelbel lang iti basura, iti rabi Good morning, Maray. Anya nga'y tigatangam. Ay, sana ka gumatang maray. Kat, apay anak ako silap ka? Apay ngay mayt nga inik kanyo ni Badong ko iti sumaw. Ni Kapitan, ti pagdamaga, Maray. Awan mo basol ni Badong ka. Anya nga awan. Kano nakita may, anagibol lang iti basura. Amangan mo no sa bali jay nakita yaw. Isaw, da kami kan ni Mariban ang tinakakita. Kano nagsingpag kan naganos a tao ni Badong ka. Kasta mo ti ipagarup ko iday, ay ngam nagbidotak gayam. Apay nga agibol lang iti basura, iti kalsada, kat amo na mo tabawal. Nakaisuratan day taabawal maray. Uray pa'y saan ama isurat. Taamumot day ti intero abo marangay. Saan mi nga amukin ni Badong ka maray? Ay, saan kayo nga agindi di amaw? Nasken asumango ni Badong Mau, iji barangay house. Kaasimot ni pari badong anya, maray. Ay na, masyanak mat akin kwa na, Mare. Ngam anya nga rod kat agaramid mat iti bawal. Ay, nagpanunot kumamot sakbay nga inaramid na tikas jay. Sigurado. Pagmultaan ni Kapitan ni Kabadong. Ay, rumbeng laeng tapno agnakam. Ay, pudnot ako na, Mare. Kat sapay la kuma, tasaan atuladen dagiti daduma. Iso nga rod, anasken nga agmulta. Tapno saan atuladon dagiti daduma. Ay, kat leksyon daytan kani pari badong. Anya ngay itaba daw, pagmultaan da kan gapo iti aramid mo. Ay, dapay la kwartam di tayo. Tuyang. Pangalaak nga iti kwartak. Kano addaman, saan ko nga itadkan ka? Igatang ko pa'y laeng mata, iti bagas. Ay, tulungan nakmet tuyang. Ay saan? Amom abawal, inaramid mo pa'y laan. Ay, agsangit ako nay. Awan bibiyang ka, nagsangit ka. Nagtangsit ka, iti inaramid mo. Ita, agsangit ka. Kasanungan nyo'y pabalod dak. Ay ka may balod ka lang nga. Saan ka madanagan ba daw? Taumay kanto balunan. Ay natatabadong.
no anya nga mintibawal san arumbang nga aramidan. Ala sigay! Ditan tinagipusan ti sabalipay at parang dito'y drama tayo, Kapitan Entertainment. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Voichi Puglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jopper Anas Basio. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, the MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito ang estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan.